Kanigedek All India Radio Shillong ke khubor ban puledo Richmond Karluki. Kimat bakongsan jong ke khubor mentagestap. Ya kasni yo Republic bah nyopho jong kari laraki ha kelengkari henen kasni. Ulat gejala Meghalaya ulong bag jinglong jingman ha kaan kelanang khambha ha kejingrake ya kasni yo Republic henen kasni. Bat kisipai ke Indian Navy kila yo se ka wega met jong nong ti par do yong ha ka krem do yong baslai ha East Jantia Hills. Ka khubor ke babnia. Ka jingrake kasni yo Republic kadi ka jingrake ka jingyo kari ala ka jong kariti sensyari ha kasnam syajar kandais pa asan po. Ban buram ya kani ala penlong ya ka jingrake ka bakar pangnen kasni ha Rajpat ha New Delhi ha ka balapan i ya ki lariti beruspa jong jala baper bat kalenti jong ki syaki kampen roy. Kani ka jingrake kelalong ka bayat bet jat renti ha penang ka jing pahara ka paperking baha. Presiden kari Ramnath Kovind ula penhere kala malai rong jong kari kadba menteri rang bado kari Narendra Modi ula let ban bu sentio ha Amar Jawan Jyoti. Kongsan ha kene kejing rakhe menta ke snem ula long presiden ke South Africa Cyril Ramaphosa. Kibabun kinong yalam bat ki menteri sarkar pedeng kile dan lang ha kene kejing rakhe. Hakikat tu kan ni benta jong kathan stelap mini kiladon ki balapep bat klam let yeshim benta ha kijing rakhe ban persya ek citizenship amendment bill arajar kat nriu. Ulat kejala Mizoram kumanam Raja Sekharan ula ajingkran ha kamadan kabalajan thli ha aizol namar babun ki seng kilakot bat wer ki patba ban om yeshim benta ha kijing rakhe. Ya komba lailak teli sentiu mongor, sentiu jasmin, bat tekulap, lapan dan kam ban pen itnat ega kali jogatnat Central Public Works Department. Kebapen i ega jingel alat lod Mahatma Gandhi. Kebalayat ha Rajpat, komsi benta ke jingrake ega singi Republic kari ha New Delhi henen kesingi. Da kebakan mau ega lingkuk singka basis pasan po jong Gandhi menta kesenam. Kane kakali ka bakit ika jing peni ika dor Gandhi ka peni ika dor buuyat haga Dandi March bat la peni ru ika nongbot jung rengkat bat ka khubor jong Gandhi na ka benta ka jing sok bat ka jing etli haga perthai ka jilla Meghalaya rengkat bat ka ri bergawai kala rakhe ya ka singi yo Republic bhanyo pho jong ka ri ha Madan Polo ha Shillong henen kesni. Ulat kejala utata gata roy ula penher ya kalamalai rong jongkari bar ula syeme ke saliut ha kejingyat pariat. Ha kejingkran jong ulat ulong ba kejinglong jengman kaan ha kejala kelanang khambha. Bat la syeme kilat baro ban pentikna ya kejing sngan na kebenta baro kinong syong. Bat banele persya iki kam sneu persya iki kentai bat ki kenna. Da kebaong ba kejing syong sok kelanang khambha ha kejala. Ulong badai ban shim ya kani kum ka kabu banang wanra ek jing sok ka bane junom bat ki kam penroy ki bane slam ha ka jela ula banru bagi kam snam kimla ban wanra ya ki jubab she ki jing bat ulat ula kentu ya ki nong snong ban weng ki jing leng ba ki jing kran ni sngotu jing mut ulong ba ka sarkar kadap daga jing snosi halor ka jing sakut ki nong ti par do yong ha ka par do yong blaslay ha East Jantia Hills bat ulaong bag sarkar kadang shimni kilat ban say kini gimet ya ki kusnam baper bakentop ya ka Utirat Singh Award kyang nang ba award police medal fire service medal bat kiwi la ai shiki brew belno sinyang hagi benta baper henen gasi gladon ki program baper ban la kemen ya kini gasi ha kiwi ki district headquarter bat kiwi ki benta jong jela la penlong ya ka jingrake singi or Republic kari. Menteri rang bado kari Narendra Modi unyasa miki sembo perkat jong bagi beliau hakari baca bari rukum jo hak program basisian shibnai jong lengbag All India Radio ka man kibat menta ke step hak por khat webeje kane kendai ke jingkran ke ban ningkong jong hak ne ke program menta ke snam ya ke jingkran jong menteri rang bado la banyo sngo na baroki channel ke All India Radio bat Doordarshan na ki YouTube channel jong office menteri rang bado katnat information bat broadcasting All India Radio bat DD News mariadap keren menteri rang bado aga kitin Hindi on pen sngo se ke jing pen kala syaki wai pat kijat kitien kani ko khubor kawan chapi na All India Radio Shillong ki sipai ke Indian Navy hnen kesni klei se kawai kamet jong unong ti par do yong balas akut ha par do yong baslai ha East Jantia Hills Deputy Commissioner ke district ba FM Dopt uletho bakat kum ke jingtip balayo kani kamet ke dan ha ke jingjeliu ba ars pa prapho phut
Yakilat lashim bansay kinigamet agajingerap ka National Disaster Response Force. Ulat kejala Tripura Kapten Singh Solani hinin kesngi ula banjor halor kejindan kam bandan kejingedai besngut tenat bat kari bamarjan kata ke Bangladesh. Na kebenta ban kentiu kilenti kelet kawan kaban penentoy kejala badi katan shte lam ni hibar okawai. Haba kerana kejinger ke kesngi Republik kabahnyo pojong kari hinin kesngi Hamadan Assam Rifles hadian bu ula penher kalama lairong jong kari. Ulat ulong baik kena gelenti kelet kawan lembah kawa labo pedang ke Tripura bat ke Bangladesh ban penlong ke jela ke Slem jong ki kam khayi ka sarkar ke labo ke jaka khayi nawa ha ka Sona Mura subdivision ha ke district Sipahi Jala kenang bagi jahat kila ban penkit igimar ki mata sha Bangladesh lembah kiwa gomati bat Meghna uang bag sarkar jela ke Lashim kilat ban penlong ke jela ke balat naki kam pamsap. Kaladan kejingkeman bakraw hakelang kejela Tripura hadian balapan kop ika kusnam Padmashri ha uthanga darlong ubadai na unokoti ha kaphangsatay kejela Tripura na kabenta kejingtre jongu ban penne ya kabut thaw na latunray ha kador jong karosem kabadai ka bisli blash na dusiet. Ya udarlong laay kini kusnam ha kabenta centenarian na kabenta kejino senyang jongu ha kaliang kapot katem. Haba ay kublay u menteri rang ba kejela Biplap Kumar Deb ulong ba udarlong ulong uriw kraw u ba kamper hakaliang kaput katem. Menteri rang ba kejela Assam Usarbanan Sonowal hinin kesngi ule sno berkari barokaway ha kejimna ke kesngi Republik bah nyopo jongkari daga balik bo sentiaw ha kejaka kenmau buram kerpang yaki marter ha Shrandha Jali Kanan ha Guwahati. Usarbanan Sonowal ula pendeng sentiru ikador Bhupen Hazarika bat ula kentui ki breu bantrai de gejing snolem naga benta ki para breu baro. Ula kedau bagejing rake ke Singyo Republik kari menta ke sinem kalong ke bakongsan bha na ke benta ke jela Assam. Namar ba ke sarkar pedang kelarai ban ai ke kusnam Bharat Ratna ha Bhupen Hazarika. Bat ula penpau ke jing snungu ya menteri rang bado kari Narendra Modi ba ula ai ya ke jing dawa bala slem jong ki breu ke jela. Ulong bakane kawanra ay kajing kemen bat kajing sarong yang ki breu kejela. Menteri rang ba ulai kublairu ikabalayo opediang yang kakusnam Padmashri na kejela bakantop yu Dr. Ilyas Ali bat Udhav Bharali. Ulat kejela Arunachal Pradesh Brigadier Balashong Thait Dr. B.D. Mishra ulai weri ki breu kejela ban bretno ay kajing perkat ki bapen mentoy tangela deshimet bat bantrai na kabenta kajing roy jong kejela. Haba penher kalama lairong jongkari ha kajing rakhe ke Singyo Republik kari ha Indira Gandhi Park ha kanong ba Itanagar hinin kesni. Ulat ula kentui ki breu bane trailang bat ke sarkar jela na kabenta ki kampen roy. Ulat ula kedawe kene bantau sa kajing persya ki katuk ni ki breu ya kajing snai ka kat lingsun Greenfield ha Halonggi hajan Itanagar ha kabaya umau nong rem anbo da menteri rang bado kari Narendra Modi ha upnai banwan. Ulong ba ketenat platingka ke sarkar pedeng keladak ban menjur ya kejing terwa ban snai kene kakat lingsun ha kejingut basi hajar saufulai kelur tengka. Ulat kejela Sikkim Uganga Prasad hinin kesngi ula penpau kejing sungu yaki bor pahara bagi dikot kilongi yang jongki bagi ai kejing pahara bagi kejing song yaki breu kari. Ulong bangi deben sungu ikinong yadai kibala IT la kejing im ban yadai kari. Ulat ula penher kalama lairong jongkari ha Paljor Stadium ha kanong ba Gangtok ha kejing rakhe ya ke Singyo Republik. Ulong managadaw kejing don kejing sok ba kejing ilong Shipara bagi thiet jong sensyar pat ba ki skembha ha kene kejela ke badan ha kejaka kaput. Bat katto ke kubor kalakot akan ke step ke belawan Chuki na ke All India Radio Shillong. Ha ke por prabajing ini so ke Delhi Station na ke benta ke kubor ha ke ketin Hindi ke banbot ke kubor ha ke ketin Pareng ha ke por prakat san minute. Snobha ban up mentai ki kubor na Delhi ke por mentai kal ajanda partat praduna san minute.